Nimbula and welcome at Naviavia community. This season, the priority issue brought about by climate change is the issue of migration, adaptation, and impacts on environmental change for the people of Naviavia. In their Talanoa storytelling, raises questions and reflections of their situation, reflections of their ancestors' historical and painful journey, their land security and protection of resources, concerns for their future generations, and the question about why me or why them. Join us on the mat right here at Naviavia. Nisa mula binaka, au kindawa kimni na wata ni Talanoa na Justice Talanoa bure, warota na sungsongo na Transcend Oceania. Barangan iti kubuna non daru Talanoa, au kira mo na pamadalata ki kemuni manda, na edamuni, na nomuni koro, ke na itabio ni ngarava, na lomani nomuvanua. Binaka na yadango seri malele, au lewe ni tikitiko na bebia, au lewe ni songor ni liuli ni pakamarame St. Paul's Primary School. Rambe kanyo ni pakamadala, sedava na yanga ni ngele ni udiwai, watikena wai, vekemuni, na lewe ni wanua wakausi vekemuni na marama. Ana be tikipumai na wai, na udiwai yang pale vekeme na marama, indo bang takapale vekeme na sabsaba. I waitui kema mdo lagi siwa me rau kina buru ni labo wakatela ngaki na i vanua na kema mdo tetela ngaki na sana kakando me rau kina me labo na marama na loma ni tol sanga bulu bakata na embaki na nom ni bulati ko na nom ni koro oni sana rei da tikong beka na bibisa saya do tiko so na bisa sana ya do tikong beka na nom do diwai. So na visa oni sa vakilati ko na marama ni dolisiu ni ngoli mai wai waitui. So talambang na visa ni sa reida bulti ko na loma ni nomdo vanua. Rambe kanyo ni vamadala na so na kau ni sa reida tiko sabi visa tiko. Senga ni vakana kau ni so tav mai liu sabi visa nangongo. Na kai na udiwai na kasindo ya dai liu sa tiko ni kuwa na andabe lelebu lubukina na itei na sal na wai ningunu ke mami ngunu pati ko la kitiko mai tai kandua sa badana na ndio meni wai tai kandua na udi wai masusu na itei e bakatela ngaki na waitui sala ko na lingoli na siwa sa sini bakailiu na kena katoa na ingolingoli sampai kana kau sarava na lomani vanua sa rede tiko na bibisau na itei na kau ni rawata mai nangele. Iyo na itei kai kina na ndondoni me dhabu na bula na makikina sasa ngani sabada dana na dabe. Dia ba teti ko na itei merawa ni varotaki na ngaunin sinusudu ia samai seba ni sabada dana na. Au veteran kemni se dava na numni na numa ni vakabunati ko na bibisa usado timbo. Na kana nongurai vakamarama. Ore dani na bibisa unin raki na ngonango na kata-kata ni singa sa tosodake na sona ngauna kena uda na sona ngauna sa sibia ko ngona abikina na bebesen rave umandanga ba kamarama na bebesen rakingo bakando mumbula be na bebesen rakingo ke bakain dona kamen da bakai dora merau ni da balute kina sona visa we koto mai nan rendre be kimni na lomani no muni vanua Ataba sona kai rawan yo ni ngarawa na marang. Ne palut kina, semenda sotava kina na vein rendre, esa kaute tiku mai na veve saunin raki, me bakana kena usava madala pratikili. Na ve barita ngaber na marama, na veve saunin raki nda sa debi kenda tiku na ngona ni kuwa. Menda sana ndau nda sin renda kapkinto na kayo, menda sana velo maninga. Taka-taka da berong-rong taka-bata na kasa da bikin na ngoni ko bikin sinren da kaban na ka ke bakana da tiko nan tabe se wolu beti ko da sinren da kapkin da na ka da barra binga wana kulo beta na kulo ele wa ke tik ngana kango be ke mni na barrong tiko mai na be bana tani ana be barita ka tik ngaya ni na be ka ke mam sa stabati ko na corona be bia ke maminangan re bati ko mandangan na be besanin rakingo kemenangan rebani laku tiko na boli baka kiribati na tiko na boli ngele salele tiko na banua me bakan sala tiko na walu bunan tabe salele tiko na banua sama susu tiko na ngele
ke mami na kere ke baka ke mni na bebu ke mai be ke mami na ke na rani boli be kan to na non tangele se ke na ngandre bitale ngame na mni na bebu ke mai be ke mami na len tiko tiko na bebe ke mami na ker tiko ani be ke mni na tiko mai be banuatani ngandre bitale ngame na toso na ne mami tiko tiko ke na bator dak takina ne mami yolo makana dango itu ate bimba ngoni ni ndawara aba itu kutu ngai na bebe dona au rongo de ni durti ko nandone songoni tambangone Au kera lewa ni na tiko ba na. makala na songoni tambangone ni durum au lewa na tiko na Saint Paul Sis eta bani indo karabana Saint Paul si au meamba ngaki kera wana numuni rai bakaindo na tambangone adaba na yanga ni ngele na wudi waye toko bol kata num do kor bakata ngakina na waitui begitu na koro buru-buru sarati nganila mo kena kakani na bima toko na ngele na wudi waye kina waitui sombe kana bisa o sa rei dan sa ya deti atu tiko na ngele atu tiko na wudi waye atu tal tiko na mai waye sandor mo dirembe kana marama ni relako sa rei balabu to kana ngon non relako rangali smai sa sini bakata kay liu kera wala nga ni ba matala ta kay so na bibisa o sa rei dan sa ya deti ko na vano na bibi visualnya bu magjuai anu tapi kina lu sarana bisa we dari nambe ano wudi waye nindave lebu na kaya bakatatan na ite Tite. o ni ite boleh kay na wudi waye lu sarana itira watatan di benan tapi do kanan tapi sagi sarana angko tambung sarana kini karena titi boleh tempat ini na tapos so ite kina talo na yang kona era tambung sarana Patatan ya? Pata patang gele. So na bibisau wala tiko na gele pa na biya. iya na masusu si bian bak na toniuta wabung sartinga na masusu Tarong ato beka so karon dot ko na maramo iran doli siwa, doli goli sa pakatatan. sa singi pakai lu na sesnika sa singi pakai lu nan radau laku ini Iya. asing gile besar na ita Orang talan yo ni bitu ko na size na lebu ni sa kalaleso. Iya. Sa sinwa kata asing kini. bakatakin Sambal abu talim baka nga na non relako. Ranggay rawat may na bika nyo doon may bulletin na matuban. Saya tu tiko na bibisong ko. O kimni sa rusong bul na ba kinanom ni bulay na laman ko. E nanom ni ray ba kay tambangon eh. Azabang beka sa bakabuna na bibisong ko. Sa sinibakata kay liw. Sa bibisaw kau tati ko may nandrendre. Wakalibu ba kimni na bibia e nangon ko. na bibisung bekanin raki O talita ka na nung marita ka tiko ni nabuni baby saw sa ato tingonggo na bisaw nindraki. Indo na ulo tangal lebo sabi mo sa kita ki buro-buro ram wilkin non dapat noy. Ena nung ray ba kay tamangon yata ba na yung balen-balen ni bisaw nindraki. na raki bile raki sorong dorme tau kina na uda season itu ni uda sa lakti na singa tos lakti kana kata-kata ni matin singa si beta lang tu At naman ba kay rawa ni uning rawa na itamangon ni nabiya muni waluta kina se muni so taba kina na bisaw nindraki saya to tiko may kako ni bakatadan ng banua kako ni bakatadan na white wili talaga kina may waitu balatan na bikake de na may banua ay nang galiti ni waitu ni kinaka tikau kapakar ni takna tikau ni motor sakit ki tentang motor sakit ki lagi tinggal ngabu kapakar ni karun spill ba raniti ni wai laksara ni itu kin malmal na bator ta kita kini wabu ko ta tinggo na sa numdu koro rawa ni sonam benu ni ta kani be bator ta kita kiran to sobay wai to sobay wai ran patatan talingan wai sona muska we ta katiko na numdu banua may banua tike lebu titi bikau muskau la katiko ye Mata mana bayang takini wani mate ni va mate tota. Bang tak talting na? matak tanti Iya. Eta bani red ta kaban itamangon. Bang taki maniwa boleh main store. Ko rawat talangani na bakatatan na wai. iya Seda mana nomor na tikin ko. wang takini nakake na tini ke tengah ni wiwo wai
Kevante kevado na tin kete ngewai. Kebakaran ni praktis teke vale puna organic farming. Untuk sarana ulu sage sarangango nintu kor. Tambul sarpata na itei. Baru lakusur pasartika kontona laungka. Ni kakana. Kerani domena bibuki na kor. Stai besar tinggal balik pun nanti. Isa bula binaka. Isa Au kita baik ni na bata-bata ni vitalano na just peace talano bure baru takkan na sungsonggo na transcend oceania. Tiwungan antar vitalano au kira-kira ni ba matal takim ni mantan eta ni kor kena itabio ni garaba enolong ni. Naka na yadango lesana wanga mai rambe au na marama ni nei railo mai piti au wakati kitiko na bebia au lewenti na AAW na Anglican Association of Women naka. Ada so na kaya garaba na AAW na lomanikor. Me bukanga na nonra daka bata na marama lomanikor na talitali kena daka nilinga taleso. Na nomni rai baka marama baka dan marama tina adava na yanga ningele na udiwai keina waitui bikim ni na marama. Naka na nunggurai baka marama me bukanga na wai ke wiki memang marama ke memang takalebu bena saba me baka na gele ke memang takalebu bena tei tena ke memang kakanan ronrau ke memang mangiti me baka talngakin na waitui na ni mamingoli ka ke mamirawai labo talanga mekina. So na bisa we ko to me weekend na vinaka e so na bisa we ko to me weekend na ndendre. Au kere mo talno ta kamanda na bisa o sa wakila ni saya duti ko nangele e udiwai bakatal nga kina mai waitui e kau to bakalibting mai ndendre bikim ni ena wanwana bi. Naka na udiwai nga ube tukun talno ta nga bakaleka me bukana nonda udiwai tikungwe wile bukenda kelatu doko dona wa bu tarto ngori essenga tikuni kubaka uti ube talno ta kalanga na misini na kena mai zakatiko sa na waye sa titong buting ngamai sa babun tingaki na masusu ningele na nonda tiku na bebia abe tukun talanga waitui sa singe bakai liwe na kena rame na ikalelebu bat sabang tek tukina na lawa sa na lawa ikalelebu ikalalai sa doko ke ngakina sa singe bakai liu me menangonong ko ke memsaro tangana ikalalai enangele me bakanga nangele ko nangele ko sama susu ting ngamai iyo na ni mami nangele tunggo na nandabe na langere sa umbi abandona ni mami tete sa langere saranga abandona nangele kina mama sabata tanati ko na kuno ni tete na tete raw me kina na bula na matamu bale e buri talanga ni law bikim azama be kana no muni rai e baka munati ko na bibisa sa to tinggo na bibiso nga saya tinggo me baleta tingana raki na kena tau tingana uda vile tikana singa me bakama ndanga nimbongi ke me mira na tamata nimbongi ke me ndo dila sero na kalukalo ke me mira sero na dil ni kalukalo ye kena mat singa tar mata kataraba e tau tungana uda ya na bibiso nga u wakilaw yaw na raki sa sen ngay bakata kay liu enda kilavinaka na beka na yado beleta ni sulmi weekend na kena be batakle kileso nangongo sayal ne batakle kil sanda seng talangan ni kilara o se matanggalin rakidaba enda na ustaba ena singetara kena mal satu tikun be son rak ena nomdo gonundo saba kilati ko ena beka sa dito kemanin dua na kamu ni da kawa na marama muni sa tabakina na bebesonin rakisaya dito ngo se muni valuta kina na besa we kau to mai nandrendre ve kimni na marama na besa nin raki adamba ka sono kau ni raw ni garap be kenda nga na marama au be tukuna nga na ngonango kenda menda sa daka bata menda dua bata na daka balata kenda len dombo nga kina mal na daka bata na ngai rawan ni na oni na baluti kina na beka sa kau titik mai na besau kina rende kau titik mai na besan ra be kemuni nga na barong titik mai na singa bana kanikua
na sarap tiko na ret ale alo se barang tiko na retio kemni tikuna ngayani sangi oti ngango endo na walu bulebu buluta vando na ne mami tetei ke mami kakanan raun na ke mami kakanan dina ke mami keretingani na nomuni bebuke na nomuni bebuke ke na nomuni pakalingalinga me bakatalanga ke mni ret tiko mengo endo na lomani yolo na singale buna kanikua ke mami keretingami kina na nomuni bebuke. The story of their history of Naviavia community as told by them, by their ancestors and the surviving elders, role-played and sang about their journey to memorializing the pain, a healing journey for historical violence and conflicts for the people of Naviavia. Ongo endo na pakatasusu amembalata na non randa umbuta ko lina tamata mena solmone. Ene katin kawal ni century ese vaka durtik nga ene pasifika na buta ko tamata. Aya ina non raba ka bondoki baka taon donu eso na tangane kinalewa may veira na kay babalangi. Meralaki bolitaki kina beba no eso. Mana atu solmone ya laki bolitaki e Queensland, Brisbane, may Australia. Kaso era kausar may kibiti. Eran daw badani enabe ya weso me bakana angona ni babalangi. Ilo mata ilo kena sulun dam. Terus takau baka besu eli mana daw rabo. Nandun na anu mana at Solomone na dana ko kapu erto ambuta kagakine eli mana daw rabo. Anggai bosan yala naturangan ni yanu koya ni na baka matay na matay ni kay balangi butu kaya ni nona mata sawa ngaw na batalang angori sa tek bu yada dati kumaikina nandaw kaulotu amani yadan kina yanu ko nukapu dua ng biso binilotu chachi kaya dan ko John Corby Petson. Ni baka na bosan yala lang nagturanga. Ni na baka matay ni kay balangi. Ada ni na mata sawa.
Mani via mode na turangan ng bisovi. Sa kausarayani ng doon na vale, mele mode kina. May baka na po siniyala-yalan na turangan yan kaya na baka namatay nga ni kay walang yan butukin ko kapuyani. Yan ang batang gori sa durani kina o ko na turanga nilaki river kamatay. Dur kinambure kamot tukin ko bisobi kalaki bang matia. Sage ko may nangon bisobi. Kabakan da bori elang dua nan raw ni niyo. Sangga ya do mai nang buni ngone kamai tangi da kikoya. Kabesuka bakal lima nan raw ni niyo. Ongo may vakata kila-kila ni lima na daw rabo. Kambuta ko di man na ano ko lukapo. Nabe baka matay talang ongo. Ayata sa raya ni kimbulatangani na kinay tukutuku. Sangay baka tao damay na naluwa ko ranadi Victoria. Mesa tarobi kakakua baka duni baka dor na dakada kambuto-butongo. Ngo talang ay sa dua na lawa, may baka muri, na be matan tu kede, kanggali ki pertania. Nanon rabosa na kay Salomon, nangaw day, 1 talk, 2 talk kill. Na kay Salomon, daw mararoy, nanon rito baka panua, kinanon rabosa ni yala. Di na ni samay matuko Bishop John Petson, iya samay tumbok kakanre na lotu, pakaristo may nayat Salomon. Kaya na sa paulangi, the blood of the matter is the seed of the church. Na nondon ra nandaw ka lotu sa kanre katubo kausuto ni lotu enangaw na inday. So home in the Solomon Island, on you give in the place you belong. Are your fathers and mothers Papua? It does not matter in Christ we are one. Not matter what village you come from, or to what types of groups you belong. In your heart you must love our Lord Jesus. We are brothers and sisters, we are one. We are brothers and sisters in Jesus. For He died both for you and me. And He taught us we must love each other. We are brothers and sisters, we are one. Does not matter what village you come from,
Thank you.